Metong pong darala ng inspirasyon siguro niting krusada o niting magaganap padalo vikaryato yapin po itang kapanayan tamo pong Kristiyano. Ne po? Ing masagit a sitwasyon na delanan tamo po king kilog na ning milabas sa yadwang banwa na ning pandemya. Aliwa pa po ya pala ing katatawlian. Aliwa pa ing katatawlian na ning eganagana. Kalupa na po ning misteryo Pascual mapupupos king kasakitan at kamatayan no ne king pangasubling mebye. In a way, ining krusada, the resumption and continuation of the krusada is a resurrection experience for all of us. Mayaring kwento na ning krusada, ating kwento ngayon ni metong yang patuto ning misisundong storya na ning be at istorya na ning kasalpantayan ng tamong Kristiyano, lalo na itamong Kapampangan. Manibat po kanitang sigurong banwang 1952 ne anyang amita taging krusada king kaya katamong archdiocese meging ya po maragol ng simbolo ning kasalpantayan ng Kristiyano kaya tiking lalawigang Kapampangan. At ngayon pagmasusyan tayong 450 years ning kasalpantayanan king kiyakatang probinsya masampat mo na iting maulang simbolo ning kasalpantayanan ing krusada ning Beren de los Remedios at Santo Cristo del Perdon dumaloy king Balen nung ka rin minunang mitanam ing kasalpantayanan kini po king Balen ning Lubao, Pampanga. Kim po nga pamanimuna na ning kiyakatamong Santo Papa Francisco tapin po nga manwan yung Synod on Synodality nung ka rin pawaganing ulaganan ning pamaglakbe abe-abe ning banal a kapulungan. Paniwalan ko po iting pamaglakbe abe-abe aliya maging posible nung alaying pamanantabe at pamamilatan na ning kakatamong nuan na induing Birhen Maria. Kalupa na ning metong ngayanak miras king masanting ng parasan nung kapamilatan na ning lingap at saop na ning kayang indu ning kayang ima makanyan mo naman po yung banal a kapulungan. Anting Ginong Yesus, penabili na katamo king kayang Indu, ing Birhen Maria, at kaya katamo mo naman pong Indu. Inya sinulong tamo king kasalpantayanan at kaniting pamaglakbe-abe-abe, lalo tamo pang sumulong king saop ning kayang panalangin at king saop ning kayang lingap. Nakatamo mo po lalapit ning Indong Maria, king kayang anak, ngunit lalapit nakatamo mo naman king balang metong. Kalam o lamak, adarala na manibatan king Diyos. Palagi ako po yung lamak kasukat tamong idaki, alwa mo po itang material na lamak. Ngunit itang lamak na ning masabal at pamipagkapwa-tao. Idaking kalam at tinggap king Diyos, kapamilatan na ning pamipagkita mo pong masabal king balang metong. Material yaman yan, pinansyal, emosyonal, lalong-lalo na po spiritual at karing miyaliwa pang aspeto. Ing pong maulaga, yapin po itang ring kapatid tamo, panamdaman da na ating tao, ating kapatad ang magmasabal para karela. Ating taong nasang luminga para karela. At ini pong masabal, paniwalan ko yung mamiyebye, yung mamiya kapanayan o pag-asa at magsilbing patutu na tunepin mabiya ing Diyos. Hindi po yung kaya kayong talasuyo, Reverendo Padre Ervin Justin Canlas Pineda, ing parochial vicar na po ning parokya na ning Banala Cruz, kini king Santa Cruz, Lubao.